Hola, Senzo, shapiro tiak. Mnandi Khotmani. Mnatu injaka. Ke mnatu Alright, injaka. Welcome back. Welcome back Otiaga. Welcome back Otiaga. So gabon utilela uthengwe. Alright, okay, sure. So as when utlile are ba ba sa frostane wa ntlhaloganya njaka. Can you please introduce yourself? Yeah. What up, Bafethu? It's your boy Senzo MK, all the way from Matole, Bafethu, near Waripot, Bafethu, abangazi Mr. Benny Goopy. Alright. So, Zamale Manga? Kitore Nchaka, Butego Yali, all the way from Matole, there, another Ploma Rote, Kehotmanda Kalakoka, so I'm so like Kehola Lon. Alright. So, on child, so, Holale, so, I introduce you, Tiaga. Kona ma Tiaga? Pwede Khotmani. Yeah. Kina Ubutu Royal Khotmani. Mang? Ubutu Royal. Abutur Royal. Oh, Abutur Royal. Yeah. Oh, Kilibito la ona net. Oh, it's a nickname. Yeah. Oh, little ya little. After libito le na little kama choose ya. Oh, chiza. Yeah. No, okay. Tsalong tswela fela maike pro. Ka le go molongonya. Eh, o tlile ka choose. Yeah, from Kobolo. Re dlala bolo, yeah. Oh, so no dlala bolo le. Oh, so ka dile le music. Music you qadile last of last year. Last of last year. Yeah. Oh, ka le music. So which year? 2014. 2014. 2020, 24. Oh, 2024. Yeah. Oh, all right. 2024. 2024. Yeah. So music ka le 2024. O tlhagana yang le Senzo? Senzo intane khutsi mo pela metho ka ditone khutsi ke dlala le yone. Wa ntole ploma ka siaka. Okay. So ntwana anantsa spana nthola ntsa spana yalo and then bona letsatsi le leng. Okay, and then letsatsi le ntwana na ilo perform. Ilo sharp. Okay. Yeah. I perform ku kicking you and then I perform ku kicking you. And then after fetso fologa fela go stage. Yeah. Fela ke bitsa ke va ke o bua le ene ntwana la ke mfaletse go ke re ntana ka wa chisa ya. Yeah. Oh, moneda. Yeah, ke moneda. Oh. Na perform piano. Yeah, piano. Oh. Na perform piano. Oh. So wena Senzo ho bona ntanga tla ko wena di ntshitse. Obviously, ke Khotman ke golileng le lona wa ntshwa. Re buile grand angadi number wa ntshwa. Yeah. And then nakhale ke sa qabo go like le no shaya ka studio. Okay. We young soul. No angadi number kanti wa producer lo producer wa ntshwa. Ka ya qabo go like o spana letse e ke spanang le tsona wa young soul la kya ya doko yena fele shapa piti le machita wa ntshwa ka reda go tla go spaniwa kwa yiwa jalo fela yalo nje le no ke go pusha fela so no since le pusha ka fela no se shapa music ka fela shapa ka fela ke ne shaile EP or the singles gona le di singles mara re plana go dropa di EP both of us o tlo dropa EP ya gagwe ke dropa ya ka wangtsona but we not sure ka di date. So dropa ya go dropa o molong o etsa ya ga yeah or it's gonna be feature so it's tswaleng di EP tsa lona we not sure about the date okay because you still working on it yeah so here's where now Tiaga EP yo span on how many tracks or I think ngatsina maybe 15 track right 15 tracks yeah ke dipena tso dipina tso span no go tsona ke spanning go tsona go EP o tlo span no go tsona o tlo span no go tsona ise ke spanning go tsona yeah so na track tse kae yo ali pa khotmana nga so tshele go di kae di track so shile di pa pipeline obviously ke di features pa ya oh di pa di features no so la ka di so style se jwang ana fete khotmana ke shapa ka style sa ka sumande style se like sa ka akere sa ka too short yeah
Oh. Yeah, mara nna ke style sa ka ke tlile ka se style sa. Tshusho twa matha bona ga mathi le matho Oh. Ka tsela ya ka. Oh, tsamaya ka bisa. Yeah. No, alright. O di pali tse di shaile. Yeah, di This track. one le di two. Ndana ntwana I think na le ma 4 track. Yeah, maybe goma 4 or 5. For 5. Yeah, tracks. Mara le machita go ka se machita ke spaneng le ona pa I think yo di pa go mana ka so le ma ke di pa. Alright. So go di pina tse 4 5 itse ke fin track wa ra iya ma ina ke one ya ke one. Ke di hit fela go. O di 4 5 tseo. Hit fela. Well. Tla batse ba re fitlhile. Okay. As wena re sense go njalo. Since o tswa imo open mic session. How was the journey man? Go bile gwancenga gotmanda ka le nthusile ka dilo tse di pae. Because like batho ba bang gale bang tsekta ke sa ba qabang tsona. Like wang tsole je ka kwasla gago ba bang ba tswang ko open mic session bang tsekta le bona because ba mpono ngtsona. Sure. So le wena gotmane alala. Salute. Ya le go ganjalo. Ya ka bona wa phusha mfethu. Ke bona spanne le DJ Sesh. Tell me about that, man. The journey about the album, yeah. DJ Sesh. Ke bona se tswile mos ne? Yeah, it's out on all digital platforms. Okay, yeah. Belle ka yone? Yeah, fere tracker DJ slash ki featureile fere gotman on. Yeah, one track shitman jasi EP ki album on tsol. Until maybe boma 8 track. Okay. Yeah, Nike number 7 on tsol Andromeda. Kena ki Titanic Music. Tsa ma Super United on tsol. Ki feature dida. Go album one track only. One track. So name of the track? Andromeda. Yeah. Oh, Andromeda. I don't know what is Andromeda. So, you are king the album DJ Sesh? Ki past, present, future. Oh, so you out alone? Out. Yeah. No. Plus remix ya Oza is coming soon again on so. Oza. Gona le di features. Gona le batho ba tlotsena da. Okay. So. Yo, I'm not sure. Ki astine so njuditseng like. It's gonna be a remix. Yeah, okay. Because Lino ki remix e re topileng maga vie re chapeyeng and so because the track re chapile really too and so and then kabua le machita da wako Orlando and so la Super United kabua le bona gore like kopa le edit the verse and so because le hotman gala nkupile gore ke bua le bona and so and then ba dumela la chapa feature vele ba review ba batla shapa remix active go yeah yona was a view mara I'm not sure go e taba yang yeah is long ke lete yeah okay salute ntwana ka bona wa pusha shout out to Yastinez ne ya uTV ya lene wa pusha ne shout out to le no o tswere grand la spana la pusha bona ya le bokileshi on so autjaga so na ba ba tla ba di social ba batle mang tja Abutu Royal yeah Facebook Abutu Royal Instagram Abutu Royal TikTok Abutu Royal anyway ke Abutu Royal yeah so di pina tsa go di teng ba di social le tsone di pina. Yeah, di pina di teng mara problem ko go like lebitso ne all change ile wa mtsona so di tsela okay so di before ne le ma before Mentesh yeah Menti okay so you change the name yeah go to Abutu Royal yeah okay ne salute ma di teng di pina la Spotify every platform so ma ba batle Abutesh. Yeah, Abutu Royal. Yeah. So your Dash is no longer exist. No longer exist. Hit mara. Yeah, it's no longer exist. Yeah, so when I send to Rawa Kantwana any platform but say but send to MK I change.
Yeah, TikTok, Instagram. Gohle. Instagram Mr. Beniguphi bafethu. Bathi bantole buza Beniguphi. Phumi emaklapini manje ngisepasini Beniguphi. Yeah? Sikubuza Beniguphi. Bathini sure Beniguphi. Yeah, abatse bakhat man. Wolu. Shout out to Fitra Lebohane for les orales open mic session to a new season 3 episode 2 of Fitra Leboha. Yes. Tango. Utsiba kiskata, yaspande, sekilite haranda, kivali nchatsate, utsiba kiskata, mina nyaspande, ayege babuye, saikale mkukwi, angeke bakole masipopile, nanga na masupa, entek, ispane sizoringa, squatile, man sebalingi, kushinambe logishini, neswele chutatate, Tell it to the voice for hey. But nobody stop pace. So good in chat. Tell it to the voice for hey. But nobody stop pace. Kosin kadu niga mata padeli. Sugudu, laba bana manga baso pina bati putugu. Jibile khinile pela madele. Sugudu, isolo lagu bela be mama na popululu. I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu. Kosin kadu niga mata padeli. Sugudu, laba bana manga baso pina bati putugu. Jibile khinile pela madele. Sugudu, isolo lagu bela be mama na popululu. I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu, I wanna manige. Sugudu. I don't make them money go down. We up party. Yes, yeah. Yes, yeah. Tu n'as cesse de la gueule. Tu la gueule. Tu n'as cesse de la gueule. Agasto. Aqui vai um gaúcho e ele é o filho. Que minha chai velha. Que minha sugada. Que minha chai velha. Aqui vai um gaúcho e ele é o filho. Que minha chai velha. Que minha sugada. Que minha chai velha. Aqui vai um gaúcho e ele é o filho. Que minha chai velha. Que minha sugada. Que minha chai velha. Aqui vai um gaúcho e ele é o filho. Que minha chai velha. Que minha sugada. Que minha chai velha. Come on, mina yo, Cuba, mina yo, Cuba, ha. Kana mbizu no Cuba, azon Cuba, mina yo Cuba, ha. Kana mbizu no Cuba, azon Cuba, mina yo Cuba, ha. Anything, genanga. Come on, mina yo Cuba, mina yo Cuba, ha. Kana mbizu no Cuba, azon Cuba, mina yo Cuba, ha. Kana mbizu no Cuba, azon Cuba, mina yo Cuba, ha. Yes, yeah. Yes, yeah. Tu n'as cesse de la gueule. Tu n'as cesse de la gueule. Yes, yeah. Et passé. Et passé. C'est pas toi, elle est passée. Et
pasi sebagcwele pasi sengihamba nabo sebagcwele pasi sekushayina sekugcwele pasi ubalitafula nabo lo sakasaka nabo thane makasani jwaliterapi tijabulise khe jwala sesithatha wena ushape rawu jwalitafula nabo lo sakasaka nabo thane makasani jwaliterapi tijabulise khe jwala sesithatha wena ushape rawu Bebe Gupi, Bebe Gupi, Yeah, sure. Achumkumulike ngathi ngiyadelela zemali. Sure. Tolubuza beni kuphi? Ngiphume ematafini manje ngisepasini beni kuphi? Tolubuza beni kuphi? Sure. Tolubuza beni kuphi? Ngiphume ematafini manje ngisepasini beni kuphi? Tolubuza beni kuphi? Sure. 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 Beni kuphi? Pasa makoa, ya makoa Umela malume na kita male makula Utupai rabazi na rabale mata Occupy te bari cheese na kutura Ya shuka fiti na gitatela hinisi Corona ribebe mugele wadi kepe Kisekele malume kati wena bubupi Kati wena bubupi Pasa makoa, ya makoa Umela malume na kita male makula Utupai rabazi na rabale mata Occupy te bari cheese na kutura Ya shuka fiti na gitatela hinisi Corona ribebe mugele wadi kepe Kisekele malume kati wena bubupi kati wena bubupi Matafini manje ngisepasini beni kuphi? Tolubuza beni kuphi? Sure. Tolubuza beni kuphi? Ngiphume matafini manje ngisepasini beni kuphi? Tolubuza beni kuphi? Sure. 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 Beni kuphi? It's hot.